Now nkola serve you say 8 no so egu ho. This was the conditions of our policemen. And Crawford Mushe uniform every day to protect our sovereignty and to protect, to serve and protect us. This was their condition. Ubehu police ni sergeant pa ahome bon ho de tie ni sister Cynthia welcome. Ahome sen ho de tie ni. Nanso watumi abomoden a etumi reason emba but condition ni sika akro obedi ne kura no akoka akamu emba. There was so many things I need a police for come. And unti a ho kire no koba ya mane be yes ade achale aden na me chini pa na menje bribe na ja at least manya hwe kura no me kofie na metumeje bribe 1 million ya metume de 1 million no bo akohoma kopem se me sika beba me dia no be ye dia me de be ye aho kire ne ba ya me kodu bribe se afi kura de bribe no kura de ye ji afi kura de ne aye na high sense ya titi su say who ya ye Ghana police bribe no high sense ya titi su who akosura na 1 Ghana cedis. E to da we nya bi amana utumi tina wo ka mu se we seize car no cause we nya bribe amano. Police ni o obo badge ni din bo ho. A esan ko wo dignity e wa atade na o hye ni mu. But e komo a aban bi ma ni di e police fo. Akom ne akwari a aban bi ma police fo tena aso ntino na police ni e committee illegal or committee bibi e illegal se wo je bribe ne badge wo ho ne number bo ho ne nimu da ho o se on mine wan fa mana wo sizi card wo betena ka num so akopim so de be ma no because wanya sa wo kofia wo kodi den wanya sa wo kofia wo de dian e na ekobo akohoma aban so a wanya adwuma ama no esanka aban tua no Mama papa na abai no e de police for me to say it is only under NDCO nka security agency for so de anka mukura de anka musika omote ne kan security agency de anka musika ye tenentem it was under only one party be a police for sika ka akam yentua ye ka yentua yen na sankrofo we ye ndewunya Ghana ni a osio do Ghana Nempai bonne se sankrofo ensam medi Ghana so bio. Hey. Or time benko. Ghana for or time benko. Ye no mo wu a yen hwen na. Now, sa aban ye MPP aban we ba ye no. Last me mamu who secret bungalows na ade ade a me mama nkrofo ye video ya me de kire mo ha. Good. This is something government ni be who say yema soldier for na kandie ni na no yema police for na kandie ni na no baby omudi omuti beto baby omabusuafo de omuti beto ehu hia enu nti yensisi bungalows emma omo yensisi barracks enye den emma omo and you start to say yesisi na nyame adom okọ Ghana police depot kohwe danya ende yesisi ni bebre ewo ho a ebi egu so at different stages ayedin ni na every police for yo yes say armed robbery ha Ghana for enu nti na aban bi wo ho a wanya vision ne say ye the security cameras ebubobubo kromu a na yema ne ye adwuma ebeya dia ma armed robbers binom so omo be krono be koso but ebeya dia ma nipa so obebo krono because obo krono no kra na there is a tendency say because of the security camera installations say what Ghana ninti no sebe ho omo adwuma asebe bre kakra. For instance me call Ghana 2021 June me call me say kasa and omo chale these days the Nyama operation said because Baumia no more day. I'm cry there Baumia din no more Baumia no person more day ya America lifestyle na ba hotel no more Ghana for car. Mon ko say niwa. Ade research na so won ye. Obeba betre be do atem we bana say the fact ni wuro mu a o say e na woni numbers e na ni say no atem di die nko a on fa fact mbra no wato wurem. Mudia bibia beka se munko sa breze so munko bobo mra enu me say freedom fighters no omonye correct you obi nko bobo mra bo wo bo na nko akogiska e de ayeden e de abre sebe oh my yetna ha mu obi e chata play afa $14 million so say $3 million say ye de ko breze e de akutuaka
Wate dokun sebe kura mate so mo dokun bo eden pa em say Germany use wan minimum de but em say your baby wo mo kura dokun kura bo eden no ya nto dokun $50 wate ase na mo manya yinom election e your friend saying free year ankle so wan anom etumi akwa dokun sebe wo te Ghana wo di dokun $50 for $50 ko Ghana sikam na hwe ya kana se ya ka mo benya abotre na ya hu se da bi Ghana ya make mistake manya ma bi afa ya se mamu ma ya nya bio no mo gire na jimie na sebe party ne kura wo power no kro mo kura na jimi mo party na nka se wo power no ya re ne wo ye muama obi tumi di MP o se me de me di MP ba me de besa wo TikTok adenti ame papa wo ska me ye jimi fo ba Jimmy Samusa MPP this batch we no mo no say yare be na ba ye mu o say duane be na yekudi yo na ne sabe wontena ho a wo tese wo block obi kura chance ye den power wo nsem say why ye adwuma chinye ne government untumi nton woni ama because unu bi na na yesanke ko DCE wan ko DCE o yiri bi na na yesanke o ma na contract wo ko lebu ya ma na contract nti ye didija obu afu Oba kwet ya party na party no ko opposition na Jimmy NDC ni MP no obama usigadi NDC ni MP no o ma ba wi ayen a chinchin ayen fo mo mra no obama usigadi wo de am wani na ho ohene ba na ne papa ti ase o yen ka ne kwa ohene ba ene de ne papa ti ase okay na enye ohene ba ne de ono papa ti ase a anka ye de ne ye dadum som o man ne ti IMF Mr Mahama wanti ni pay so da na djuma ya fo want ni pay so da parliament fo man to mu pay so da enso na de dum so mu ye bre want so da want so ba ko sister Jane want so wo bra na ye komuni na na wo gini pay na yiri gini pay and then ye ko crisis president bi de onu pay a cho man no na yiri de ni pay a cho man no ye fan ko man ni sika ho fan bo man no wo still when he be president no onye papa ada wa bodam Womu koye dede ena ekufu adu mismanaging our money or see yo sabi e pay mu pay me no me pay bio ni oye finance minister or se me njimu ska me njimu petro me mpa mo car me nua ba ma adwuma na me ye ena Ghana adwuma na me ye nti me ye adwuma pro bono and this for say finance minister on this card here e be ne scanaba ne nsem wodin oye Armstrong sika mentino yenye campaign ye mpamu ni free o ye mfa de oba obebo Ghana ka ye de sika ba obesensan wa na yeso NDC for ye nya biadi o modam na ujira onyankopon aye wadom tumi say kurawo do me kakraka say nyankopon aye madom de to me say yakura mo so kura there you have something to show for and this if one come ba mo the book bi o mo free green book no na de be kire mo the green book na be kire mo so de ende wo so ne nsa wo tumi de ne ko ho wo ko Medina AstroTurf wo ho ya promise say ye be AstroTurf ya na ye nye ya it helps the youth. For those who want to develop their soccer skills, those who want to develop their running skills, those who want to be good in just sports. Ebi a wono de oye Mohammed Kudus. O man 3+5 obe enya de 3+5 8 no be ye de ama no. Nanso wo the ball to her. Na ka so mbom free corner en fan she go a Mohammed Kudus bebo e free corner e de a she go. Na chede nyame